Kajing pau kubor bau ba Mickey Douglas Im, unang ilang bahakmat ke Umroi Constituency Progressive Forum UCPF, bola no eka forum bat pet syaka seng Congress, ringkat kajing temu ban yok pediang tiket ban yakun yak election MDC, Shakasi Hills Autonomous District Council KHADC no Umroi Constituency, kaban selong hak arpu waiterik rempang araja arpusan kala penlong yoba albinos lingdo, MDC berim ban kento persyak. Uba albinos udai uba pun krea yala dia bani aireng hakani ke election nakani ke constituency bat ula pak kerteng ban yo ya aireng da ke tiket kongres ke badangsa hakalenti ban Shimrai. Kumban syukrau ba uba albinos ula job ya ke election MDC House 6 arajar kat saw na kaseng kongres bat syadam no House 6 arajar kat kendai. Kat ba uba MDC udai uba yakun ya ke election MDC House arajar kat saw kumu kurtong klamseng bat House 6 arajar kat kendai kumu kurtong ke kongres henrai uklam poi syakatong. Laong barangkali yang kekenhuan ke Baudan, kata ke UCPF, kala rai ban pa ya ban long kumu kertong henry, ke bala penlengok pat ya ki noy lam kalong, bawat hadian bolo yo e ke rai kum bau kwa, kum no udang mi no pan, na kekenhuan ke ba omla ban tip setia ya ke jingmut ke ba selendat jong u. Ngaya siu, berkalong ke bom nalong, maru MDCM, habarung rung tamaru ite, omde babarung dekat kenhuan jong kafrom. Amdai bagbarung naka CVF naka wandrung tang cu usimet. Tesa kan notam ngata parti kan sim ya ben ai tiket ya berubah malwe kan. Bomdon naka parti kongres, bomdon nongkit kamru. Ba priang ngatu siru naka liang jo ka parti kongres kamdon kat bedu. Kayu ru klemle, mehla ru klemle. Ene litang presiden sekretari. Ban priang yo MDC bandrung ka parti kongres. Kataru ki ong maka USBF kadon ka forum mo wala form re. Habaru rung tamarwe ite. Jaga parti haduk adno kan bakla ber ai tiket yoru simet ban ai ke parti kongres ke bahaya kan ngal subun kum tangam la ban ong indrai ngasibu kan gaji ngir komperkat juga lada ubri wan tamarwe union ai tiket ngatrai omde bakla no sim tiket wan ai tiket ki baklai lada wan kumu breu ban yasno me telang ka parti kadon jing mentoy mo hanel wan kumu breu ban pan tiket kamdon jumut ka parti kongres kenang jot ar siapa deh mar bahaduk ki mehla haduk ki yut barok ke presiden pudi kinum la ban pediang he silong balong personal no sekretari bat presiden juga blok ki pediang ni usimet dah jadi mar kata kadau haba wanjo jilu wan tamarwe umra ban rai kan hun ya kataru ala saifun man kapor ki dong kitam juga MPCC ki ong apswa tingam tip haduk lano ki ban tiket ngar ngam tip drai bala apply haduk mentang kan naga parti kongres dai mengah ber kongres tebel pada kalau withdraw bakal kerjaan yang agak. Nah kalian juga tengah so kumba. Ada ibana jerong kinukit kam juga parti juga kongres parti juga MPCC. Lagi bakal berai tiket kan poin sungai ini bakal nanti kadon harga jenjob. Berasal bani tu api mentahangnya ba akun kristabel kalau selendar bakal withdraw bakal kerjaan yang omde bekerja naktin udah keciti kala withdraw berkala aisyah. Te kamdon jo atatin la da kinong punya jo banak ridu la se. Jo kadon ga gaji berkat ngatrai kan kamha. Haji so jo nga simet kan kamha ban aisyah ngai tiket. Namar ba naduk ampiru ngatri sitom tengah. Pero hapsan tili Islam ngalalik berpajba. Nakabentak jo haji met bentak jo ti ka parti. Mar ngaso balaj na parti konkret omdon ge parti. Kiba pajba gaj yo ko sania ko ba yo pajba menta om non kam lidar kata ke we pajba menta gidon la kajong gajing temu gidon la kajong komperkat ba om non kam syu lidar regilej ya kano ke parti ke bersutrat kilej bangta mar ku pajba kan sebelej menta gilaut bat kilong ba hagapor ko ban sabat menta ke je perbak lebak kajing terduk kajing duk ke warak bun yo pajba Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya